Kua pai haere te whanaungatanga I Wainganui I ngā Māori o Tāmaki Makaurau me ngā pirihimana o te rohe I roto I ngā tau. No te rānei I rahiritia ai te tua ono o ngā ngarahu pirihimana mo te rohe, hei tā tētahi o ngā māngai mo te mana whenua o Tāmaki, ka pakari ake anō te whanaungatanga e kōrerohi ake nei I te tainga mai o te ngarahu hou nei. Mō Ngāti Whātua e kore tēnei rā I te tau whitu te kaumāwaru e ngaro noa I ngā mahara. Mai I tau o wā ki tēnei wā, kua rereke te ao. It was one that we connected with early after the occupation. I think there were other people around who manaakira. I nāenei kei te manaaki rātou I te ngārahu pirihimana hou mo te rohe o Tāmaki Makaurau a Michael Clement. Ka tahi anō ia ka ahu mai I te takiwā o te Waiariki. But in all, I think there's been about 5 commanders that have come here to have their inauguration welcome. He tangata pai, tangata Waimari, hei manaaki, hei chaki rātou, tēnei tangata. Ko te tūmanako, ke te haere tonu tēnā āhuatanga konei ki Tāmaki. He uepu tohu Māori I Tāmaki Makaurau ko Titi Wāhanga o te mahi a te ngārahu hou nei, ko te mahi tahi me rātou. Kei reira te wāhi pai ki te manaaki, chaki, te āhuatanga I Whanganui, te pirihimana me ngā iwi o Tāmaki. He nui ngā tumanako mō te ngārahu hou nei, e hara I te manako nui. When Māori are arrested, treat them, fairly. We don't want any harassment by police. We know how our people can be a bit whakamā, and you get in that whakamā position, you start to retaliate. Kia no haumariwai, ngā hapori o Tāmaki Makaurau. Anzac Pikia, te karere.